Naš materijal za kontaktne leće temelji se na HM i dodavanjem NVP sastojaka. Kako bi objektiv bio vrlo lagan, tanak i mekan i nije sklon taloženju proteina. Neionska leća je fleksibilna i nije lako starati. Nije lako taložiti proteine. I lako se čisti. Neionske leće prikladne su za osobe s osjetljivim očima. Ako vas više zanima stvaranje vaše robne marke vrhunskih kontaktnih leća, molimo ne ustručavajte se kontaktirati nas. Madihah trgovina, prirodna, jednostavna i profesionalna.